Viidiyoo akkaataatti qananiin duute jedhamee gadhiisamee jira. Viidiyoo kana eenyuun ni kaase? Akkamittis kaafamuu dandeenya? Viidiyoon kun immoo maal fakkaata? Mimmi waliin ala እድል ላክላትና ፖስት ታርግ ሰው እዛ ሄዶ አያችሁ እዚህ ጋር አሁን ጥሩ እሺ እንደገና እያያችሁ ነው እንደገና እዩ viidiyoochi kun itoo akka moo dhugaa ta'e kan ba'aa jiru garuu harka ormaarraa wanta kana nu dhaabbannee ilaaluu qabna. Haqni si hin bayiniidhaaf miti kan hin kanaasaa jiru. Garuu jarri kun immoo ergaan jaraa maali? Dudubba ofiitii maal qabatanii jiru? Kun ያስገደለው ዮኒ ማኛ ነው ካልክ እጄ ረጅም ነው አቅም አለኝ ብቃት አለኝ። አጫሉ ዘረኛ ዘፋኝ ምንም ሌላ ልትነግረኝ የምትችለው ስለ አጫሉ የለም። ዘረኛ በጣም ዘረኛ ነው። ዮኒ ማኛ አስገደለው ካልክ በቃ ጀግና ነኝ ማለት ነው። ራይት ምን ልታመጣ እኔ እየነገርኩ ዝምባ ካስገደልኩ ጀግና ነኝ። ዝምባ ካስገደልኩ ጀግና ነኝ። እስቲ ንገረኝ ምን እንደምታመጣ። እስቲ እናት የወለደች ዘረኛ አጥንት ውስጥ የገባ ዘረኝነት አጫሉ ነበረበት። ምድረ ዝምባ እነግርሃለሁ እንደሌላው ወረ ብላብል ዮኒ ማኛ ነው። ዮኒ ማኛ አጫሉን አስገደለ ካልከኝ ጀግና ነኝ። ሪመምበር ዳት። ዮኒ ማኛ አጫሉን አስገደለ ካልከኝ ጀግና ነኝ። Remember that. Agartanii kala nu jara kana wajjin cabacabaa jira. Jarri kun dudubba ofiitii waan akkasii qabatanii deemu. Jara kana ammas kan iyyaa jiran. Nu waan keenya numti hin fixanna. Orma biraa hin barbaannu. Ormi biraa dhufee waan haasaa kana keessa garee borcuuf hin qabu. Tokkoffaa jarri fooloorsii ofii guddifachuudha. Inni lammaffaan namichi kun gatii beekamtii guddaa argate jennaan namicha kana dirqama dhabamsiisuu qaba. Inni sadaffaan mucaa siidheen gadda wallaggaa keessatti akka sanaatti gudeedamtee ajjeefamte sanaaf nam tokko sagalee kan ta'e jira. Anjoo amma ni jarri nu quuqamanii nu haasa'uudha ka'anii maal argachuudha? Nama si yaadee siif haasa'u sitti fakkaata? Dudubbi isaa sitti yaaduudhaaf garuu giteen akkas jedhu keessatti haqni siin bayiniif miti. Namni kana hojjete dirqama adabbii argachuu qaba. Mucaan kun biyya Saawud Arabiyaa keessatti akkas taate namoonni afaan beektan yookiin mucattii kanatti kan dhiyaatan adaraa rabbii sagalee ta'aafi. Biyya sana keessatti isin waliif malee namni isiniif sagalee kan ta'u hin jiru. Inni biyya keenya amma akka kanaatti jiru. Raayyaadhaan isaayyuu. Biyya duniyaa jirra har'a irree qabda. Boriif gaarii dawaa baruunsi fayyada. Gaafadhu qoradhu mee baafadhu. Addaan faguutiin barbaaddu waliin jirta gandaa jibbuuf jaallachuufis dura beekuu qabda beekanii baqachuuf wallaaluu wal addaa waa beekuu waan miidhumaaf biraa qabda namni waan uumameef honga hin babbadaa warri baduu silas waan fedhe abbadaa. Namisa biyya keenyaatiin sagalee nuuf ta'a yoo jettan illee namni inni biyya keenya haala kanarra jira. Ana akka namni itti raayyaa banatee haddii kana jechuudha konfidansiidhaan. Akka kana gangaratu fawwallaalee. Garuu kana qofaa miti. Ishi amma namicha kana sargiin hin barbaachise. Sargiin maaf barbaachise? Wala fuudhan ushi. Sargiin garuu maaf barbaachise? ብላችሁ ሾል ያስመሰላችሁ አሁን ወቀቱ ነው መጣሳያ አደራ ረቢ አደራ ከወራን ነኝ እስቲ ብድግ ያዝ እንዴ ምን እንዴ አለ እንዴ ኦ ያዝ ያዝ አትርበትበት ያዝ አንተ እጅ እንዳትበጣይ ያዝ አከ kana አትጅረካ Akkuma beekamu Liibiyaa keessatti ijoolleen keenya akka jarri hidhamanii akka jarri itti tumamaa jiran beek. Yeroo kana keessatti immoo rabbi qaqqabee fi ijoolleen Liibiyaadhaa as deddeebi'aa jiru. Jiruun biyya ormaa maal jireenyaa jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu yoom kanaan ifeete.
rakkoo farkan kennuutu si baasee biyya. Maaluu haa ta'u biyyoo fi addii kana nama mararti. Garuu jarri seeraan ala biyya keessaa baatan. Naaf gala jireenyi akkamuu yoo jabaate jechuudha. Yeroo kana keessatti biyyaa ba'uun baay'ee jabaata. Akkasii yaaddanu miti. Jarri asii ba'anii akka carraateeti kan jarri achi gaanu. Akka carraateeti kan jarri galma gaanu. እያወቅ ዝም አልክራቸው የምትባል በጭባጫ ሽንታ ቺን መስኪን ቀጥፋችሁ በላችኋት። ያ ራቼማ ጥሩ ጥያቄ። ራቼ ስለ ቀነኒን እንዴት እንደሚያሰቃያት ሴቶችን እንዴት እንደሚያሰቃይ ይሄ እከካም አንዷለም የሚባለው በደንብ ያውቃል። ራች የሚባል ዝምባ ምንም ግን አልተናገረም። ምንም አልተናገረም። ምንም ነገር እያወቀ ምንም አልተናገረም። ያ አዎ ብዙ ናቸው፣ ግን በህይወት ያጠፋው አንዷለም ነው። አንዷለም ህይወት አጥፍቷል። ስለዚህ አንዷለምን ምን ማድረግ አለብን? በህግ ነው ያለው። እሱ እንደገደላት ታውቆ ምን መደረግ አለበት? ይሄ ሰው ለፍርድ መቅረብ አለበት። ያ ተጠቅጣት ሆስፒታል በየጊዜው ትገባ እንደነበረ ፖስቻለሁ። ራች የሚባል እያንዳንዱ ነገር ያውቃል። ምንም አልተነፈሰም። አንዷለም የሚባል ዝምባ አፍልቶ ዘፈን ነው የሚችለው። ሌላ ምን አባቱ ይችላል? ማይም ድምፅ አለ። በድምፅ የመጡ ሰዎች አሉ። ድምፅ አለው፣ ጎበዝ ነው። ከዛ ውጭ ማሀይም ጠርብ ነው። ሴቶችን ሲያሰቃይ የነበረ ነው። ለዛ ነው እኔ አጋለጥኩት፣ አጋልጬዋለሁ። ራቹን ገሩ ነምቸቲ ከናፍ ዴቢ ከነራ ዴቢ ከሚከን ነፍራቹ ገደለ ማሁንዳቲ ገደው ገደል መናማ ዛቲ ማለካ ሳም ተባደስ ሰምቲንግ ማለንጀ ማለናካ ሰው ባባደ ሲሪ ቀበቴራ ሲሪ አደባሳ ጅረምት namni isin garuu maaliif namni waan hundumaarratti akka galee hambochaarraku maaliif barbaadu? Maalidha isin garuu qoy? Namuu gaafii bar namuu kan waan hin beekne keessa galee kan borcaa ooluuf gaafii keessan hin baay'ee. Namuu waan hundumaarratti haasa'uu hin qabu. Shi family namuu waan beeku qofa haasa'uu qabash. Isaa waan akkasii isaa girgirrii maa jaalattu? Namuu bar jaalateetu waa borcaa oola miti. Namuu waan hin beekne maqaa isheef haa ta'u hin beekin bakka kan namni asirratti borcaa ooluuf isin namni akka borcaa oolu gootu. Girgirrii jaalattu. Gaddi keenya jaalalli keenya waan hundumti keenya kan fakkeessaa ta'e. Isaa meeshii namni hundumtu galee waan hundumaa akka borcuun godhina. Tasgabbaa maalu xinnoo tasgabbaa. Akkuma sirrii dhageessanii kana namichattiin kun du'aa Hacaaluullee akka sanaa jaallatti. Yeroo kana keessatti moraachuudhaanis walitti bu'iinsa waan qabanu jennaan akka kana raachuus bukkeedhaan haasa'e. Namichi Yoonii Maanyaa jedhamu kun wanti inni karoorfatee jiru waan biraati malee mucattii kanaaf sagalee ta'uu barbaade miti. Sagaleetu ta'uutii nama danuutu jira kanaan dura kan darbe. Ijoolleen sabiyyiin akka sanaa gudeedamtee akka sanaatti gisee ajjeefamtu waa tokko hin dhageenya akka nama hin dhageenya calluma jedhaa ture. Amma garuu rakkina waa wayii waan qabuudhaaf yeroo kana keessatti nu garuu dammaqnee waan kana furuu qabna ነው ልናገር የመጣሁት። ስለዚህ ድምጽ የምትሆኑ ሴቶችን የምታከብሩ ቢሆን አክሴፕት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ግን ፎሎወራችሁን ልታሳድጉ ስለሆነ የኔንም ጨምሬ ነው የምሰጣችሁ። ኡጋሲ ኒንጀል አረቢ አፋንኬ ሰንቀባ ከን ሀጫሉ ሐማህራት ይነጉ ባበር ይሄንን ነው መናገር የምፈልገው። ከነንዱባችሁ በርባድ አሉባልተኛ ሰው ቮይስ ምንድነው ይሄ ተላከልኝ ተብሎ ያነበበ እንትና እንደዚህ ያለች ፖሊስ ጣቢያ ሄዳ ለፖሊስ ተናገር ለፖሊስ ደውላ ኢንፎርሜሽን መናገር አለባት ያቺ ልጅ። ለዚህ እናንተ ሁላችሁም ሴቶች ተባባሪ ናችሁ። ሴቶችን አትመኑ ብዬ ነበር ከምትል ለልጅቷ
መልስ እዛ ሰጥሃት አንተ ራስህ ልጅቷ የሰጠችን ሙሉ ኢንፎርሜሽን ማቀበል አለብህ ማለት ነው። ደን ከዚህ ውጪ ግን ምንም ማሟሟቅ ትርጉም የለውም። ከነሲ ጀቹ በርባዳ አቤ ዮ ሲገለ ሲንገር ታናሞ አፋን ከጩ ቢኖራቲ ኦፊ ከኛ ይጉበኔ ዱጋ በቃ ዱጋን ጅሩ ካና ኢሰርከዮ ወንቲ ዱጋ ጅራት ወንቲ ዱጋ ዋን ሃሳአሙ ዮጅራቲ ዲሜ ኩኖ ሴረት ከኑ ዲሜ ጀረ ፖሊሲ ዳከኑ jarri saafis footoo waan adda addaa ergaa jirtan yoo dhugumate deemaa kunu garase wanti sin dhuftanii miidiyaa irratti fooloorsii keessan guddifachuudhaaf jettanii haasaa borcatan hin jiru wanti sin ummata kakaastan hin jiru amma ko kakanyisa ummata barbaadaaru jirre soo gize kana keessatti nu dammaquu qabna jechuudha. Goba jauna togo bazana yaho Mario warana halmetam gana aizo halmetam gana halmetam gana yaho Mario warana halmetam warana halmetam Mario warana halmetam Mario warana halmetam Mario warana halmetam ni tashasha halmetam gaza shama halmetam ni tashasha halmetam gaza shama halmetam shashun ndaw waan san dhibu keessa kalisa biyye maal jedhee ture waan ta'e asee ture miti ትምህርት ምን ያደርግላቸዋል? የጅብ ቆዳ እጃቸው ላይ አስረው ጥይት አይመታንም ብሎ የሚታገሉ ሰዎች ትምህርት ምን ያደርግላቸዋል? እና ዋን ከናፍ ከናሴ ዲና ኦሮሞቲ ካሌሳስ ዲና ኦሮሞቲ ሀርደለ ዲና ኦሮሞቲ ገራ ፉንዱራቲስ ዲና ኦሮሞቲ Godana, 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 Godana. Nentel karga raskin yasanas. Don't ever forget. Biyya kana keessatti waan nuti taane, biyya kana keessatti waan Oromoon ta'e, bineensi hin taane. Mucaa kana beektu natti fakkaata viidiyoo akka kanaa hojjeta yeroo baay'ee keessatti viidiyoo akka kanaa immoo kan hojjetu ummata keenya irratti waan akkasii hojjeta ummanni keenyas dhugaa rabbii rakkina qaba haa ta'u malee gurbaan kun immoo keessa ba'e baqa keessa bareechee yeroo ammaa keessa garuu gurbaan kun qabame jira. Olee warra bulbulaa warra ganamaa warra baabiyyaa warra jaalladhaa Addis Ababaa jatti kaleessa dhufee Addis Ababaa jatti kaleessa dhufee Sabaatti dhufee tajarri waan agartee Addis Ababaa jatti Akiloo jatti kaleessa dhufee Ransicha wallootu sakanniisa supheeka Addis Ababaa jatti immoo Akiloo jatti kaleessa biyya abbaa kabutti baala garuuta. Namni sin surraasaa kana walitti argaa jirtan kun tiiktookii irratti shaamara been kan jedhamu foloora miiliyoona 1.7 kan qabu uffata dambii abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee fakkaatu uffachuun uummata dogoggorsiisaa ture to'atamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabu mallattoo ሂደቱ እንደገትና ብዬ ነበረ ማለት አልወድም፣ ግን ይሄ ሻማር የሚባለውን ቲክቶከር አምና እንደሚታሰር ነግሬው ነበረ። ይሄን ቪዲዮ ይዩት። አንተም ልክ እንደ ጓደኛ ትወርዳለህ፣ ልንገርህ፣ መውረድህ አይቀርም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። አምና ምንድን ነበረ ሲያደርግ የነበረው? በተቸገሩ ሰዎች ስም ገንዘብ ይሰበስብና ለራሱ የአንበሳ ድርሻውን ይወስድና ለነሱ ደግሞ የተወሰነውን ይሰጥ ነበረ። ይሄንንም እንደ ቢዝነስ ይዞት ነበር ማለት ነው። እሱ ታለፈለት፣ ይሄው አመት ሳይሞላው በሌላ ወንጀል ደግሞ ተጠርጥሮ አሁን ታስሯል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አሁን የተጠረጠሩበት ወንጀል እስከ 5 ዓመት ሊደርስ በሚችል ጽኑ እስራት የሚያሳስር ወንጀል ነው። ያደረጉትም ነገር የደንብ ልብስ ለብሰው ደንብ መስለው ያልሆኑትን ሆነው ማለት ነው ሰዎችን ሐራስ ሲያደርጉ ቪዲዮ ሲቀርጹ ነበር የተያዙት። እንግዲህ በወንጀል ህጋችን አንቀጽ 692 መሰረት ራስን ሚስ ሪፕሬዘንት አድርጎ ያልሆኑትን እንደሆኑ አስመስሎ በማቅረብ ጥቅም ማግኘትና ሌሎች ሰዎች ላይ ጉዳት ማድረስ እስከ 5 ዓመት ሊደርስ በሚችል ጽኑ እስራት የሚያሳስር እንደሆነ ተገልጿል ማለት ነው።
Mucaan kun akkuma beektan hojii kana qofaa miti kan inni hojjetu. Jimbiraan saasmaa inni beektu namoota gargaara. Namoota kana immoo kan gargaaru barrii uummata irraa funaaniiti. Giiftii uummata irraa funaaniiti. Yeroo kana keessatti namni giiftiin kennamiti waan akka leencaa waan akka bakka waan baay'ee kenna giiftiidhaan. Yeroo leenci kennamu keessatti leenca sana ofii godheeyyii jara kaan immoo jara akka abaaboo namni kennamuuf immoo jara biraatii kenna jara rakkataadhaa kenna. Leenca yeroo kennamuufi ofii furata. So waan akkasii hojjetaa ture. Kanaafuu jennaan wanjalli baay'een gatii irra jiru jennaan waggaa 5 ol adabama jedhamaa jira. Abibaan keenya akka kanaatti musliimas hin fakkaatti. Achi deebinaanis kiristiyaanas hin fakkaatti. Bara mucaa kana wamasi hojii si wallaale. እኔ እኮ ከሃይማኖት ጋር ምንም ችግር የለብኝም። እኔ ራጉኤል ቤተክርስቲያን ሁለቱ አጠገብ ያሉበት መርካቶ ተወልጄ አያቴ ራጉኤል እየወሰደች ነው ያሳደገች። እኔ አላህ የሚመቸኛል እግዚአብሔር ይመቸኛል። ሃይማኖት ግን ምንድነው? ሃይማኖት ምንድነው? ሃይማኖት ያው በቃ አምናለሁ ዋና ፓወሮች ሰርቶልኛል። ዋናው ከሰራልህ ምን ያደርጋል እኮ ምንድነው? ምን ሀላቢ ነው ተቋም የለውም በራስህ ግን ሰርቶልኛል በሚገርም ሁኔታ ሰርቶልኛል እኮ ምንድነው ታዲያ አላህም ይመቸኛል እግዚአብሔርም ይመቸኛል ምንድነው ሁለቱም አዎ ሌላም ካለ ይመቸኛል ጥሩ አርግ ብቻ ይበል ጥሩ አርግ ብቻ ይበል አትግደላ ጉርባን ኩነማ ሐላ ቢባንት ተጅርቶ ይሄ ማጀራ ረቢኒስ ነተመቻ ዘሬ ጀራ ጋረካናንስ እግዚአብሔርም ይመቸኛል ጀራ ጀራ እሺ ደበቃ ሐላ ከናራ ከንጅሯማ Orota ayda galgalama inni beektu sa'aatii 6 irratti kubbaa miilaa qabna ture. Kubbaa miilaa kana immoo ibaadaa dhiisnee rafiitii dhiisnee teenyee ilaalla jennee yeroo nu ilaallu Gibxiin Misirri asii goolii 2 nutti galchite. Goolii 2 bakka goolii 2 qulqulluu gisee siin nutti galchitu harkan irrafne kunoo akka amma akkanatti jiru argaa jirtu miti rafiitiin akkas na godhaa jira. Maal inni jaan? Safuudha እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ የልጆች ሞራል ነው ሞራል ይነካል ነው ያለው። ይሁት እስቲ የ9 ወር ጽንስ ይዞ ለሀገሩ የሚወደቅ ጀግና ተጫዋቻችን ምን አይነት ቦርጭ ነው! ጭራይ ሳላን ስላየው በጣም ተደስቷል። አረ ተለያላችሁ በእውነት ከድራፍት ቤት ነው እንዴ በሬ ነጋዴ መሰለ ሰውዬ ላንተ ነው አሁን በጀት ተበጅቶ ሀገር ለሀገር እየተንከራተትን ምናጫውተ ሪሜዳሃን ያለ ሚያንተ ያለ ኑ ጠበቱት ኤርጊኔ ሞ ትራፊክ ኤርጊኔ ጀደ ጉርባን ተኮ ካሊሳ አንዷ ደግሞ በዚህ መጣች ዋት ካንትሪ ዚስ አያውቁም ብልኩ ነው ያንተው ካንትሪ በጂ what the fuck ማን ይገ ወሳብ ፍቂ እቂ ተቀበየኛኔ ጭሱ አያውቁም በደ ታተበናታ አለኖ ፕሮብሌም ባክ ተደበራለን ዚስ ለሚኩራ ወንድም ለሚኩራ አራዳ ጋራንድ ፉርቲና ኖ ፕሮብሌም በጂ ፋክሜን አያውቁም በደ ፋዝሩም ቢዚ ምን ጨነስከ ምናምን ምን እሺ ነው አይ ኖ ዛት መንዴ ቱስዴይ ዌንስዴይ ፍራይዴይ በጂ ሳተርዴይ መርጠላ ፉል ፓኬጅ በጂ እንዴ አሞራዊን ዘስከይ ፍላይኪ ከበጂ እንዴ ተደበረ ሙጫከና ደንዳን ጅሮ ሙጫከና ደንዳን ጅሮ እኔ ድሮ ኖርማል ነበርኩ ጤና ሰው ነበርኩ አሁን ደግሞ የአላህ ነገር አይታወቅም የማብራት አደጋ ደረሰኝ ሁለቱም እጄን አጣው ሰው እጅ ገባ አሁን ደግሞ እንደዚህ ላይ ይበረታታ ለምንድነው የተቸገረ እንደ እኔ እንደዚህ ይገኛል ከዛ መሃሉ ጥሩ ከንቲባችንንም በጣም እናመሰግናለን ቦታውንም በጣም እናመሰግናለን ለሁሉ ነገር በጣም እናመሰግናለን ይሄም ደግሞ ይቀጥል ምስኪንን ታች ወርዶ ያዩ አለ በየክፍለ ከተማው ብዙ ችግር ያለበት ብዙ ማፍጠር ማይችል ብዙ የዕለት ጉርሻ መግደስ ማይችል ሙስሊሞች አሉ ለቤታቸው ለኢፍጣር ተለያ ነገር እንኳን አትቤዳ ማይችሉ ማህበረሰቦች አሉ እነሱን ወርዶ የታች እስቲ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀምረህ እስከ ከንቲባ ድረስ እስቲ ይው ይሄን ትልቅ ትምርት ነው ያለውን የሌለውን ታች ወርዶ እንዲያይ ነው አንድ ራሱ ይሄ መልእክት ራሱ ትልቅ ነገር ለኛ ማለት ከደው ህብረተሰብ ጋር ደግሞ አብረህ እንዲቁጭ ብለህ ትልቅ ትንሽ ሳትባባል ጎን ለጎን ቁጭ ብለህ አብረህ ተሳልፍ ደግሞ ምን ያክል እርካታ አለ ይሄ እኮ የአንድነት አንዱ ምልክት አሁን እዚህ ውስጥ ብዙ የብሔር ብሔረሰብ አለ አዳናቻ ቤቤ ራመዳና ለናኬሳ ሴና ጉዳ ሆጀት
dhugaa rabbiin isa hin jedha seenaa guddaa hojjete seenaan kanaan dura kantiiboota gurguddoodhaa kan hin agarre isiirraa argine jira garuu immoo maaliif hin galateeffannu qoy waan gaggaarii jiru maaf hin galateeffannu rakkinni keenya maa inni amma maaltu nu hanqate jechuun rakkina tokko jira garuu ituu immoo wanta akkasii wanti gaggaarii akkasii gisee hojjetamu maaf galatan galfattamu dhugaa rabbichaan baay'ee garuu na dhibeenaan baay'ee galata galfadheen jira sagantaa har'aaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti isin jechuudha isin as jedhame meel tokko sinan nuun gadda as jedha